Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi habana bil imani wal yakin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral kamil kiram, ayyuhal ikhwan wal akhwat a'izza. Hayya bina nasrullah azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'aman katsira. Minha nikmatul iman wal islami wa kadzalika ni'matus sihah wal afiyah. Hatta nastati'u an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Salatan wa salaman daimaini mutalasimaini ala habibina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul khalq wal khuluq. Al-an fi hadhihi al-munasabatil sa'idah sa'ulqi kalimatan aw kalimataini an ihtirami walidaini wal muallim. Ayyuhal hadiruna kiram, inna lil walidaina ala ibnaihima hukukan kabira wa makana adimah fa huma sababun wa yudukum fil hayati fakam taiban min ajlik wa kam sahrun atahatik wa kam tahammulan minal anati wal masaqqah hatta tarta. Qad ja'alallahu lil walidaini manzilatan adimatan la ta'buduha manzilatan faja'ala birahuma wal ihtiram ilaihima wal amma ala ridahuma fardun adiman madakarahu ba'da amri bi ibadatihi faqala jalla sa'nu bismillahirrahmanirrahim wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Qad ja'alallahu birra walidaini min a'kamil amali wa habbiha ilaihi. Bakatu illan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayu amal ahabbu ilallah qala as-salatu ala waqtiha qala ayu summa ayu qala summa birra walidaini qala summa ayu qala ajihad fisabilillah. Wa kadzalika lil muallim al-muallimu lahu fadlu kabiru alaina wa alaina an nahtarimahu wa nuqaddirahu wa nujallihu fa huwa fi maqami walidil kulli talib min tulabihi wal ummatu allati lam tahtarimu wa la nuqaddiru mu'alamiha ummatu mutaakhirah. Wa qad bayyana lana an-nabi sallallahu alaihi wasallam fadlu muallim faqala innallaha wa malaikatahu wa alas samawati wal ard hatta nimlah fi juhri wa hatta huta jawfil bahri liusalluna ala muallimina sufair riwayat Tirmidzi. Ayyuhas sadatul kiram, al-ihtiram ila walidaini wa muallim hiya ta'atuhum wa idharu hubbi wal ihtiram ilaihim wa minha musa'adatuhum bikulli wasilatin muntakina bijudi wal mal wa amtabiyahum alaihim indama yatahaddasun wa adamat tarjuri wa idhar daiki minhum bagairuha falidalik hayya nahtarimu walidaina wa mu'allimina bi kulli amal fi hayatihim wa ba'da mautihim ayada'u lahum bi rahmah wal maghfirah kafaitu kalami huna wa idza wajjatum min khatayat atubul afwa minkum sukran ala husni imamikum wassalamu